milih barang sinahan to kesemutan pusing dari mekele harus bani bertanggung jawab bani milih harus bani ngulian pusing dari mamirat hiraga hidup dini digumine kedasaren mana suci sing dadi mulut-mulut sing dadi mobok-mobok yen sing ngalah ngideh tempo malu ngorang terus terang hidup mula sing idang memprediksi jani sabat minsap bisa liang ruwa bineda gedonat ngorang jalelan belah asuba pasti makin palu makanya hidup sesuai kemampuan ngelapi pesados kang wang mau belanja haji sados pangsing kanti nyile pangsing kanti mudang yen ngalah udang pasti harus ngulian yen sing idang ngulian sinah mati mabakal udang hidup dini digumine kedasaren mana suci sing dadi mulut-mulut sing dadi mobok-mobok yen sing ngalah ngideh tempo malu ngorang terus terang hidup mula sing idang memprediksi jani sabat minsap bisa liang ruwa bineda gedonat ngorang jalelan belah asuba pasti makin palu makanya hidup sesuai kemampuan ngelapi pesados kang wang mau belanja haji sados pangsing kanti nyile pangsing kanti mudang yen ngalah udang pasti harus ngulian yen sing idang ngulian sinah mati mabakal